Kadorbar jong Kakasi Hills Autonomous District Council haklish Poterik Naiwiang, kalaajing menjur Kakasi Hills Autonomous District Village and Town Development Council Bill Arajar Arpuway, bari Kakasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill Arajar Arpuway. Kadbai Kakasi Hills Autonomous District Kasi Inheritance of Property Bill Arajar Arpuway, kabadai halor kejingyo apateng ya gaspa jong kikimikikpa. Kadorbar kelarai ban Pak Shwasha ke Select Committee na kebenta ban kemi benia bat ban penjana syusyu ekane kabil. Ki MDC kebeliatai hagi yang dorbar kelapan pau bakila yo pediang ha kepor ke belengkot ya ki kot kisla jongane kabil. Bat namar bagade kamat ke bakongsan dan kam benetai sani bha namar bagidon ki jingduna ha kabil. Bat kila kerpat ban rak syai ekane kabil syaka Select Committee. Hadian kejeng Taisani UCEM ke KHADC ubah Titos Starwell Khan ulah menjur kini kejeng ai jengmut ke liang persya. Bar kedorbar kelarai ban Pak Shwai ke Inheritance of Property Bill syaka Select Committee. Chairman jangka Council ubah peniat sing CM ulah penbenar baya ke Select Committee on clear da UCEM ke Council ubah Titos Starwell Khan. Ha keba kidkot kin kentup ubah PNCM ubah Polengdo ubah Lamprang Bla ubah Charles Marngar bat ubah Karnes Sosyang. Don kilong yeng iba kakun kado kami syong kami sumar ya kami kita di sini jom pembang dagi propose na kasa sa jingai mari aklat kami upa iwan ban belo ya baru koi itu dibahinga sam ban klaim ka pokok kadai ke jenis ya pangut sisa ngadang dong mu jago kalau tiga pangam ka itu beteng babli kita dibahayang ikun jong bina bisan ba sumar iki kila sumar iki pos ngam mari kan ndal daptet iwan ki bebe ki ong ba kadi property jong na kamde tang kata Mr. Chairman sir wat ki bomdei ung khandoro don ki kmiki pa ki bom don kun so ngam don ki silok ki bom don kun lari la sumar iki daki bahaya ngasem ibakam sajnai manong ibakam sajnai kan dia ila kain tek kumi kepala jo tenai namar bagi tu ki sikurim kimyo ban ai kan nu ka jing tho ya ki swa bagin klat itu ki bahaya ngasem bakam hajam iwan ban be no ya ki ban klinik te ka bamud hangni ni sutu ba tadon sisha ka jino siliang don ki khaddu pada ki ba bon ka jaga ka puta ka yingasam ka spa ka pho tre ka bokut ki persang ka bala ya ka ban siam klun halade na ka benta ka jing waraha da ka baklet no ka pri ki para jahapan semai te ngasutu bagani ka bil kalong very important na ka benta jongi ki khasi temre ko bayong ki nongkran syakmat namar padang deiga sin ka bala singal pamba ya ban pule mentashi sni arsni atra bisu hi Mr. Chairman sir don teng si sempe ku bagade hindai ndra story alai singan hap don kinya ku banya pampe kumbai nuksan na kadi galan bil mo hadir mangi fari ka select committee kala syam bun singa hapan ngomu yung siam balakot bun sin ka select committee bar gilayo ban polis o nyam nama banong ba kabyang 100% jemre da bundu ngatai 80% kalau nak satu bil kat kos pam kabung dia kan ni ka bil ro idon ka kaju ka komperkat ba nama golong very important bill kan bahas pun lada ngirifar ka silo committee teringat omba ngat persyak kan ini yang persyak ban baik benar nata kitu ki khasi ki bam follow shoe ya ka khasi custom kibayo ya ka kibayo ya gilok non khasi kita ru ka bantu no inheritance te hoy kumbagalong mentah ngasepting Mr. Chairman sir namar bagi don kibayo ya ka khasi tribe certificate ndi ka ngawat banyak sugi jan karukom im karukom kren karukom riam jim don shu kibakumitar idon tenni bagi enjoy pada ka inheritance Tiga ni kan dirap sipun, nak benda bangin restrict jadi begini benda. Dengan syuang ba, hoy, itu nak tenri apa yang dorang kami mandai akhir kan dia.
kan nu katu ni tayo katu kan brai nang ba minyo ya ka ba barokah ki pai ba ki singau tena kajing temu kalong bagi kami kita kindon kamon kabalai luat bersama kita jaga kejoki kelam dah perkhatan ba on ai be tangi ka kun khadu ni teng kun kentai henrei la de kami kita kimon ba de kayeng ka sem ka ya be jingmut ya be jingmut kala luat ban ai seki kun senran mensua kamon lai luat kami kita ki khang hab ai be tang hak khadu la ni tang hai kentai te lengba ka ni ka bil ikmi pa kin yo ai kamon lai luat ban ai pan kam ya baro kentai ba senran kayeng ka badon ki kun senrang sudah ki bahayeng ki wan kini ya ka baha anda yau ikmi pa ki kun senrang ba pli ki bakit ba ba ki batep ki batang do pek ba sumar kim yo ai namar ba wan kini no na ki kentai ki badai ki himen la ni ki para ni mentah lembaga ni kabel ki nongyeng ki don tang ki senrang sudah ki singai kin sumar ki sukher ki kmi ki pa kim puslai su namar ka ai bor ki kmi ki pa ban penkam ya ki kun senrang kajing ya kini khandau lani ya kini yeng pedeng si para ba pedeng ki bahaya masam kan saduna namar ladep sam ladep mentah ki kmi ki pa betul maksud masyarakat ini hadian bagi kami kila kelat. Habede bakanong temen anya samhi lembah kawil bat kumju lembah karaya dan ke family settlement. Hakani ka bil la tentu bat tharu ki bahia ngasam kat balai ya ka bayat dei ban ya sam markat ju kethe bat surah. Tenrei hadian ba ngalayo slow ya kajing ajimut nakaliang jongki member nakaliang yate hakajing sisya ngasoku ba kani kabil kalong kapadon kam bat hadian ba ngila pentip lembaga isi ba nginwan ra ya kani kabil keladon kajingnya keren haki social media keladon kajingnya peliu jemput keladon kajingnya lap kajingnya wear ba keladon ru kajing penkendit balik ba kajing council karwara ini kabel ba kabakam sultanat ba kalong ba ngalayo yaki comments ibabon kamtam nakipun samla senram gitungi ibalas snow shngai ibalas snow bagi ladon kata kajing snow shngai hati hadian ba lai iya kani kabel tenrei ni suku pat mau ba kani kabel kala kata wat yaki kila perkhat ba kala kata ya kariti gudustun wat kibriu ki banabaru ngani tu yapi bakilalong interest ha ban tips pangani kabel kila buon ha ki journalist ki lapon nga na na Delhi na Kolkata na Guwahati ban kali kay kita kabel inheritance property bill kaba district council kamanda kalong very interest bat kaba khampan khnyo shu pat kalong ya kitu tibayo lok khelak jai hamtam da kaburam ya kisamla kan thai kasi gitu ki balatin khokhat la kan digabir kan khangno nem ya ka jingyo pateng ga chotki adin bakilayo ikhlak jai namar ngai i haki social media bagi bakham persya ya kan digabir hidai ki bayo lok khelak jai dan renga kuatan ai ka message iki balamba kan dikabil ikwa bantek lakam ya ka jat kemri bajungi bat khamtam ya ka security joki kun samla senrang bajungi